Tako song tino lang sama songo Xerox machine baik operate khai tai Xerox machine baik samung Xerox khainai copy baik khainai abong khai bini scanner abong khai bini multi purpose tray engka ano sanam songo tini al video bahai ke Xerox khainai te Xerox khai ke bahai ke no duban sengnai te ro obahai knowledge obahai skill no seminar khangkai buni duban ogo phano no samung khai mano nora ko ma ben ogo work assistant hisabe samung khai mano engke otero bahai kagos lut khai bahai Xerox khainai komde bahai Xerox khainai bahai ke tomak khainai ano video phungnai first in tomak khainai obang sanai abong khabini scanner abong kha mini power cable abong khabini power line ora khabo mane khidi ang ora off khai phungana off no puile bahai ke no apna Xerox khainai bahai print Xerox khai karinai off process amprungnai computer nang iche bahai computer ti nang apna Xerox khaimai print khaimano engkai tabang no phungamu sungo bini USB cable abong kha mini USB cable USB cable ti banana pin ke process system no phungnai pin off cable online no pura connect khaja iko online osa thai ke osa connect kha bune dang ju phurba no iko abong kha bini Xerox set kulana nine power switch no on khidi on khaike or display wa tabo sung khaika ni Xerox ta preparing ngina bago bini machine samung khai tongo ni preparing samung pam nga pore dan tabo Xerox khai ni bahai Xerox khai ni bahai ke tong khai ni ngkai nang kun kaisa kagos na de engka abong khai bini kali tama jaglai engkai abong khai printer machine ti bana bahai ke Xerox khainai bahai ke sam khainai apuche sam phungnai obin scanner engkai abong khai bin tray oi abo tabu photo paper daja photo kaina bagai nang tina auto khaimano ataba photo paper no khologai karibana ini photo paper angklogai kari anja tonni ruana tomno pore abon kaisa Xerox kaina kaisa nauna Xerox na woi ang oda set khereno ini tira khulna re ito scanner ba kita tabo printer no on kede printer on keka ito ini please wait saja machine ini coba abong kadi ni orang dalanai o jaga orang dawo khulugui phungana ma ini di akhai kesak nil dawo oke black color print khimano black and white print khimano o jaga ni di abong hangga ke color print khine bagai abong ke black print khine bagai apin ke saya ang khang ka stop khine bagai minio set khimene o jaga normal pheke mane je kon mane print khimano engka o video phonam sungo baki print khine tamok khine pole Xerox ni process phongana nojori kun karone kun duganoga kun bank logo private bank logo side khine kana just khari chakana bahai Xerox khine ina thane ajore knowledge thane private bank logo na sakiri khai mano job khai mano ngang ta phungana baki print khai ta Xerox khai abo khai multi purpose tray abo khai drawer entiba kagos lut khai mano je puro nang A3 size kotoma paper Xerox khine puro khai atreti khai na ho ge A4 size abo bahai size paper o size paper khai na khai o drawer ta na nge yantu nang sam khai mano ora obut danu kha obut na tahu Xerox ke phungana
bahai jeros khainai pule nani scanner o boot bera de aba haike boot bera de direct khulab de khulmaya golo ini setting o thangde o copy nukha o copy click hede click hem pore thangde o oda click hede abai adoi jeros khainai hangkai o first click hede শেষ tekung khainai nya যদি nini jeros no color bai na ni komi na hangkai o jaga bai na ka yang saito kise color komi na ka yang saito minus plus gang normal tonai pore ang jeros ke thonggan tabo jeros sungkha ka khlainai easy ego kaw dai suton main idi iko jeros sungkha ini dia jaga jeros na forka tabo abo jeros bai on jeros ini di jeros ingui changka abo hageno notesha jeros kena bera di oke abo hake bera boy abo taraside abo bera sidi bera pa pore jauh nggak sih jauh tahu ngapun jelas kena amanina same to same orang klik deh tahu apa jelas tuh ke pasal nggak mana nara apa heke sama khlai mano mau private check berapa koma jelas tuh kan nggak nara apa kita sama kain nara itu ora Xerox keke oke apa kenal Xerox keke no same to same aku menjadi bahai Xerox kene ana pulset pangana tahu computer ti bahai kenal Xerox kene ejo khongka USB cable komputer connect hai jeros ke no abang khadi ni komputer ni cable connect hai jang na USB abo khrup di USB line or USB line ini komputer USB bo line connect hai di ak connect puri hui hai abo hagen hangai eka haboi ke ini Xerox by connect na ngai oke na pule notong khainai ini a jeros machine pakai cassette mano cassette ni computer install ma khayo install khaya pore nang mone kide ang abarun photo pilih ke pungai buat tangan di print lebih PS setup kede yes setup में पूरा A4 size ini deh A4 size फिर दे tasya और थंडे ini bio थंडे और antor mana ini icia so tak kena kede pilih kede agak properties thane pare ra ukera de kemera alog click hede aba hakena Xerox no computer te print khayo aba hakena no process khaye no print khayo no abong ka printer ta print di bono bake kalo Xerox khine khna sakawa barang no berekang narok samai me ta khide aba jasana sikar map rang mase bake kalo Xerox khay o kalo click hide
pain process oi tongo naro bahai ke print khlai mano ke bahai ke print khaina bagai tasu print sim boya pedar rang salam sungo naro video bahai ke Xerox machine paine borong hoite manai ang o ramai contact de te otreno kholobe de abu maintenance ni ko nai sung Xerox khai ke jotno semana Xerox machine ekdin kali pai thongo kali na bai udut khai o punai abang kali punar Robin tunar oja kali daimano na kono tuna pai atunna dam market 2000 moto 2000 টাকা penara kali dana hanga kasra nangya kali dana ni tuna kali packet ni dam powder ni dam 500 টাকা 400 টাকা 300 টাকা quality bujiboi gram bujiboi jangkai na jaga kali daimano sada kali dawo no ni tuna rong kupu khalai mano kono phongana kene ne di bahai ora bin tuna jak rong dai mun dana kai tuna no jagawa set di set khai hok kheti tunar bahe dana to khane maintenance of jotna no phnai abong khai bini Xerox packet nei di bahai koide to nai jagawa newspaper number nora pakai Xerox khainai khaya jotno ro sung mano ngakai ono saka yang sen Xerox khayo khaya setting non thani kon problem thongan sade ko khainai ya open pore uter de agar klik sim kera klik hai kena देखो क्लिक है क्या ना Xerox complete करना है